mu international community erugere ya jumire chikoro ike kinyakubaireho ensonga ezikwatagana n'amateeka gensi yona n'okuteeka mu ngane kitindisa ngu America ruhebemu ebyera bizemu amaiso ebi nibyo biryoko so ogwe kanwe omwaka nko gumutandikire gutyo bitu oyerehecho turebere nyuma abazyo President Museveni abari ya TikTok live aha wakasukwaho turebera abantu berundine hamwe ba TikTok abanyamakuru abandi bona bari aho kubasa kugira baganira na mzeyi nchuma nsangu reale emukutemwe eriyo neyongera okube yamani washanga president wihanga nabaso kujegitaho kandi okashanga muri numukora like TikTok live really it was something interesting abantu bona basibira TikTok anyuma basi bakeraga amhanzonga ya change yiko kuboikarayo kuri if you don't want to change will change you ipaka no sangane kwambiriza gera mbere ya kuteka abako jekirora no turekerize singanto nyamwingi buli mwana la TikTok bakome abatezi bakaruru abanyakwikize myaka bala TikTok nikimanyisa TikTok nayo ine coverage yayo n'abantu nyamwingi abanyakuba mbagihondera rundi abanyagiro nabeke mukuru hanga aina barukumutekereza kugama ngo ikintu kintu kwabo chikora kisokurugera mukene only that haro ikintu zire gama ngo umuntu burukubinekero to kya mazima nikirizebwa in one of the interviews Kasuku akagamba yagamba ibintu bino mbere byaheka nanyu ubundi tungu mugisanka gwaho mukuru uyanga one nkamugwaho nti nanye zonga zange nja kuzimusobora koleki ndole muyezukoraho so ogumugisa it's an opportunity to him kurango nawe kiyali narota kikirize kuraye kalizo mukuru wihanga because it's not for everyone nabo benyine ubundi abaturukumura abamurahihi omugiso gutubaka gutunga gugugama ngo bakoleki bareba no muri show ebayikara nawo muri so babaze omuhari omweki ningumya obwara batachikozera Kasuku it is up to you but nyoni imanya it was one of your wishes kurango kalizo mukuru wihanga kandi ekyo nakyo kine credit ekimwongireho buriyo mai nakirece cyo kujanga mwentwe na ngutere abwire bwa batahi bwitu tubutabange oshanga yabantu we hineranga hiya musya atkandi yo indangokirwane se hati none rwanise zabuna tahi mwe ya wabo kube yawe kabire riyo samwe somehow wotabwine president nobugana nanka wotabwine ogunobugana riya hata hece na haba hece buriyo mwe nayo nomishagwa yikuba gumategererize what matters in this is being with a pure heart. You know, a pure heart and being patient. Yeah, okarinda chachi tabireyo birangana ko yakutebekana sizereka kutabange byabandi so ninjira ngo aho noho Kasuku nawa hakwatiremu akabasa kubona president wihanga bitahasigara batiyo baronda karuru omwihanga ryona kandi 2015 basewe nabanyabona butuje kwantutera karuru akobwa president hamwe naba members of parliament then abandi nsakwantu biruzo misho mbiro 22 stile byo kubanza okubasa nabo okubatera karuru tukabasa kutunga abebembezi any story niyegyo yenyini akandi eyebukwatwa ebrugendo kuba nebukozesebwa omukaruru akaba women district councillors kande naba chairpersons abentebe yakatano nabo ebukwatwa byabo maziro kwa nibeka omwihanga leka tugarole kandi tugene maiso abokuba nugo tukwinire nyencha kalen gumawo nga akalulu akabona kabola kombalira obulobola butosinga buno babasente ba district bamebe bugende bakansala abakyala nga bokwasidwa omugizi bakitira bikolola Julius Muchongoze ko kisaba kinyonye entebe paketi zobulu bidya na musamuze ziretidwa kuzino kuchikumena munyeza abasente ba district nebibuga ati chikumbusa tu abakansala abakyala ku district nga bonna budi atu abasente bebulako obukongo obwo bonna butuse wano obwaba women councillors buzze mu bujjuvu bonna obwaba district chairpersons ne cities buzze mu bitundu ekitundu ekirala kijja kujja naye twagala kutegeeza bana Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda keetegefu already kine chemulaba
kiragira ddala nti akakiiko keetegefu olwedde beetagisa ebisinga obukulu ng'obukonge biri mu Uganda ebawa president olwedde weebuli obukonge obwaba member parliament weebuli kati obwaba district chairpersons buli wano obwaba abesimbyewo ku district women councillors nabo weebuli akakiiko kagala kakasaba na Uganda nti buli kimu ekyetaagisa okukolebwa n'okuteekebwa mu nkola n'okubeerawo weekiri mukyo muzategeeza nti olw'obululu bawesimbye okuba pulezidenti n'abako okutuuka kati ne basente ba disitulikiti n'ebibuga okutuuka n'obulobula tewali kiyinza kulemesa kulonda kugenda maaso era nga bwakutuuka mu bifo balondera mu budde. Tulabire ddala nti olunaku olw'okulonda nga tutandika n'ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogwa January nga ke kalulu akagenda okusookerako ddala aka president ne member of parliament n'obuddako bonna nti buli kyetaagisa kijja kubeera nga weekiri olwedde kijja kuba nga weekiri bannayuganda basobole okugenda polling stations emitwalo 5 n'omusobyo balonde ababaka baabwe balonde pulezidenti waabwe balonde abakulembeze baabwe ku mitendera gyonna. Ategeeza nti omu obukwesibu okulonda bwakuyamba okukakasa tibalonda olw'omuntu azze okulonda baye mutuufu alina okulonda oba omulonzi wakkirizibwa okulondera nga tukozesa okukebera ebimukwatako ebinkumu batalina binkumu okukozesa iris oba facial recognition ekyo kivaawo bwe tukimala ekyo tukakase n'obukonge akakonge nga banakukuwa basooka kukwayisa mu kyuma ekyuma kikakakase nti kana akakonge keeko akalina okukubirwa ku polling station eno kati omutendera oguddako ate ogusembayo nga tumaze okulonda nga tumaze okubuyiwa ku kaveera wansi buli kakonge akaba kayise ku polling station eyo nga kayita mu kuumaako kaddemu kakakasibwe nti keeko kenyini akaweereddwa omulonzi. Godfrey Sempija yakusakidde gulu Lwabukede TV. Okay. Ebintu nuko byemerire. Kene byatarga twazaha. Njano hora process okweri. Tanbye kutera karole mirundi ebiri. Elisho yawe computer yarebere nguni waraba olimba. Kijja kuba kizibu muno habokuba nugwo gwenyini omulembo gutuliyo tuolekerize okutwa tuliyo ntubazaaho ogwa TikTok ogwa byakale magezi turozire even na national IDs is very renewed still baimba ko segi face technology okurora waroramu nguniwo muniwe so tosobora kuleta kavuyo rundi kubuzabuza oyina kuimuko kagihaye bwangu tosobora kubuzabuza ngo kagena polling station yemu okaroramu bakasanga niwe kandi okagaruka ntaliyende naho okaroramu bakasobora kwamba kwereza omugisa mamba kurora ngo amazima niwe ntimayisa akavuyo ubundi nebicupuli no kutera akaruru emirundi ya kwingura gumu no kaiba nakyo kisobora kugumanga namu muno umurundo gumu gutoreka bamuze nasigaye akatera hambarra acheza garikazo umujana ningiwo tuborinka wasiyankaza shamu kago takashire mu cyaro bamba mangwito kikatero kiza kwishanga bakakutera mwana yabajo ngwenu ninjangu zona strategies nezo kurebeka mfatira karura karfair free and fair ya kujangu complaints zitaka kanya zitaka abanyinji arasinga basinjire kandi warukwe wananyo we ururu turanimbutera na butano nimbutera mwe narizo banobiha ndije kwatsa kandi ndebe wahendera sanyo nabwo nabanje mutwe kwa kabiri ko biteka mukwata yatire oburire bakwata barundo muchome kos abo kuba nimo mugumana mugaruze ensenyuma abantu batura n'umuntu wabo bakumangwa kwebemberaje ihotere kipo cyawe ndeke atubura ushanga bwaba bwinje muntu yasinziraho so ntubeleze kuteraje akaruru 2015 okwezi kwitoko ko kubanza bishi ikamba rebere nza ko ari rwakanga no rwakana bari rwakana Thursday banamwe that is next week yes rwakana yes weekend yona nsa kujimara turiyo muri twenje okuba so ninkwendeza okugenda kutera 2015 ako president hamwe na member wa parliament ocheka chawe then 2022 tuje kuba nutera abarabe batsigara okubasa kuzabebembezi abaratwara mu mwaka 2026 12 ashatu
na gumwe. Those are 5 complete years. Iturije kubantu turabamo nk'ekisanja cyito kiri kwa kitambara. Nabwo cyoro rotari kuzana umuntu naza kutwara imyaka 5 yona wozira kana kato nkaza kuba kagira yishomero. So bino manga bwatayo bazakora ibishemire. Stanbic Bank ari kuyijusya ngo mwaka ogwe 2026 toine kwa nosigara nko birori. Toine kwa no yenduka mu byentasiya na mnonga waheza kubegitaho bajangu bine amatajo mwihanga ryona abo cyo ndikora shobora mu yawo zihari yawa absenta bwa wanyu aha rembo rwa wanyu ije kuba no buze Stanbic Bank akora cyeho taho mukizimbe cyabo icyo cyane Stanbic Bank kora kemeze yarashangaho mesho bano wagambiro tubasebo ni jaha ngo tubase kwigura hamwe account akasente kacha ko kwigura ikore cyo gukora no byangongere na ID yawe wabo kwa no wirobu ID ni shonga kununga then namba yawe yesimo beno jumanya then nibija kwamba kwa form no ijuza ushashura kasente kache ko kwigura account then askara kumeno tayo 2025 umutwaro tubakwakira abazi kumeno garahigura bonka no ani we urukutandukana no buzakubashinje 2020 nabazakira zakushango ryo mitwari ikumo ryo mitwari 5 ryo million byo tunumanya bagayi mu byakanda million bobu bube bubiri njende shashuro mwana wanje school fees njende ngure ecoma cyo kusa ibinyebwa wanje njende depositinga kapikanje ninga bakwereza ugura kapicho tandike gukora aberwiza base kutambarana nense ndijo aha rurengo urwerho abo mwake 2020 na mukaga abo tubandi naba Stanbic Bank no kuteka misigo mukayina kanu na musaye yo kubanza program simuka akandi aho yenyini no turiyo tugendera mayisa amana y'uruliyo no turora akandi yo untongero kuletera urungi amakuru agataragamo nagamo agakuba gafire umuhanga y'U Uganda akandi no munsi yona okutwara hamwe mzee bacyo baronda karuru kwihari na hato yatambura hato wareba omuntu ari president atakora abantu for granted na yimka tatkamka kachweka kandi ndonda karuru hati yo mundoshita minokora muki atakwimboka zangire cywatamoko kaje cywakwa kaje cyuwajara ari habari yahabesigira karuru hati tine chinde chibaru gukora no kuchera kusenta kugamba kuja denu barinde cyarta yetsimbra bwa MP narabaho ruseke moving ruseke coming ushanga hati mwe no kusimbora shece tine strategy y'ibintu ndijo apart from okurinda bakarura hatwatera rushece which is not a good tendency akandi kurora ngwiwe bakumanyiro kirikimu umukayira ko nuko kama kakaruru hati mukarahwa ngiye kuba no korota undi kisanje kibali baje kutamba kimya kingi 5 mbere kiruhera yinu ko kagaruka kongera kuba no sera karuru rundi no serura abandi akaruru nujya kwa no sabaye ngote kimya kabiri kasere mubusingi kale abamu nimukozese bo mukayire nkakanu omukole bukorobero mukole nsangwa kubiba kumanyere niyo tatiyena iba kumanyere niyo tera abantu emigo hakiaro no mutauni nahandi iwe niwe atagranson omwana rwakuzibo kubi nabweke ucwamu kukozesibwa na muno mukere kakaruru wowe notera abagezaho notera abantu babikiro notera n'abantu abakyo kuzara abazeire ngo karuru no boraburi kasera no businge kandi yekyo nakyo nikijya kuongeraho obundi na fayiro yawe na CV yawe akandi uleme kukozesibwa eki nikyo turiyo nturwanisa tuleme kukozesibwa na muno munensinganto abasigaze n'abayisiki abato abachaina future akande nyenkia na mbere musobora kuba namwetungire birungi leka CV yawe eba clean ayatagira ngwa ngogu no wakutema ababijambi abarumugo ngogwe mige yatera abantu mukaruru usanga bwite cyo kumanyire kandi ukwikinye cyo kusobora kuyamba leka twasere mu burungi kandi tureke no kwikiriza kukozesebwe ibintu bitatugase omukoronda campaign omukoronda obushagichi campaign zeze inemze hashira kagira ngo ariyo naronda plan iyo kubasa kucendeza aha cost ya internet aha mu Uganda
ari kugira ngo namanye nogura ka data ukiba wakakwasa hoti ndakikanje bakugira ngo ubambe ikaba kawire and when actually burjumati nchitambura aha internet ebintu bya internet hatumeni ndanko bari ya TikTok live I was like hatumuntu yakusana twikana kurebeje na kayona babarenyo haza aha TikTok yola TikTok kwiruka huwe onko mukuru ihanga na timu yebe ine interview nge kisoko tabatalabaniza muno batati balo ati nje lugamba cyenyine turi to accessing information mazima mara kaira ko mukuru ihanga kitekerezeho kandi ensonge ya internet sobola mazima kuba aneke abo ko abantu bakora ebintu bingi ohiro aba enkoze bibi abalaro abantu basubura abantu barangiraho ebintu barukwana batunda kandi ijuka Mr. President nuko sazi umuhando gutwasire ukorora mu internet ngiye kutembera mu internet information kumukika information saturating abo aba baro kutayo ngo babironde butunu to kumusya je hati nja kohereze kirora mukuru yanga ngaijo ekyo biruri y'ukora naito kuntu bituri uburyo kurora twahuriza bwa byori no baza baitu kitwasire ito kununga tujigiriza nabwe ki insongegi akitekereza yasobole kwana ngo yone bageza aho kuganira no America Elon Musk ya ukubasa kutahitwa kwita Starlink satellite internet achanje Musk then tukabasa kurutwacendeza hamhendo ya cost ya internet teji ubundi abakaraka kuganirwa nimbanye n'kinkwenda gukora nimbanye n'kinkwenda gamba konkanchijwe ngo data te kuza kumara atemberga akamunuka kaina ni information aho tukwikizaho njantu benu yowe mzee yanga kuno ya ran grabbing yabi hano baba kata RDC manya hato kwatsa direct yiwa no jiro tumpora mfana sokano changa yoko nabwo tsafashira niko nebiri ebyo nbyo ndicumwa ahabyara munataragan so mukarura kuturumaka twaza kumura abonyo bitu tuza kwantu garuka ne paparazzi tuzamakuru bitu tubishiye ngutira no munyabiragiro arije kuba natuganira kwatirine na tuyaha aha bendera yihanga eberagire biru kwata aha bendera yihanga narebirije batere neza manya baje kwataranka manya baje curuka manya nkebe byona tena kubyetegereza mukirenka kakarura bindi maza kwa bakoresa so nacyo kwata kanacho katwa so mukamuraka tuje no papuro wa New Vision hamwe na Bukede program yeji nabajeta sistemuka Nehinda hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinjira bariza babo hinjira na mnonga kuko aboko kwa nyoni ndiye koze cyamani kandi imyete ahinga kuko nezaganirwa twegiteho bo rwa kabiri shahi na zekiro on program yo hinji no burisa ayi turwa tukuretera hinjira barisa batari bamwe na bamwe bari kutogeza ko base kwangaza za famu zabo zikabezo mutindo uyu mwana azaye buza kantumanka bageni bazibyaro mucarara kandi akaharuka beje mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabara kumhabona manya oyege okurene yitwe obwe turi kuretera abahinji n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinji no burisa hati no rugendo kandi ndebere etasiye kwinga no kurisa no botatire munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigira uko warebera uhinji no burisa ira ukurisa kaba kuriyo kw'abantu babire bari kabatashomere konka hato buhinji no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu burwa kabiri cyangwa twetera abantu nkabo kugira ngo niwo murebe okaje cyo wayega otwaro mukaya yawe niwo yongera ahaco hinjire ningasho yongera ahaco risize otungura mutindo kandi otunga sena
Okay, kaireke kapura za makuru tiri gusine hinda kan program simuka nyinji akarekere kya balaze 025 kandi umukayire kanzumaze kwandika New Vision ahamu nabukedde akande galo mu bwijwire urupapuro urwa New Vision ndoreme urujungu rwashiringi 12 kandi warebe karito rwakasheshaka amakuru agejamu abumbuza kurabira mu budget investigators to establish how voters data ended up on Amazon-based website. Police probe Electoral Commission database hackers. Abona abanya-Uganda ibintu notwara kiryaha. Bageze bazibu. Ndo shaka no bireba. Urupapuro rwa The New Vision ariyo bakoreka ngo database ya Electoral Commission bakajhackinga bakagitahira amakuru bagarikinjisa babishanga nkai Amazon-based website. Investigators are trying to establish how voters' data ended up on Amazon-based website. Uganda utajanguna hari. The 7 campaigns in Kayunga, Boyikwe, and Mukono. Grand plan to reduce cost of internet in Uganda. Basa kureba kucakubaska ukareba ibintu twatandika kubikorera internet kandi twabyoro urupapuro rwo rwenyine urwa The New Vision. Making a constitution is one thing, implementing it is another. Odoki explains other challenges faced by 1995 constitution. Biryaha utakabiferwa kandi bakoreka members of the Uganda Constitutional Commission. Yes. Ureba twenda okurebe kwate na constitution babikongera birebe byetegereze ahandi indano bakoreka 7 promises to end land grabbing in Mukono obwabiro naronda yobushagiki. Then Chagulanyi promises to end bududa landslides bana jaftensa narango mwiguru chona naza kufayo kuchikora okubasa kurebeka ngu yabasa okutagaraka kugwerwa ibyo bitakiba kwagwera aba bududa nandara amafabi to revive transportation in Kasese ico naco kiri possible birebo byetegereze gwenandara amafabi okuruga FDC nawe ahabwa president ahabwa Uganda. Kampala Wakiso voters want roads load shedding water shortage fixed. Kabyaba byinji urupapuro ryaha bishomo bicengeje. NRM launches host protection task force haro kibakaruru bazaka protectinga again the team will be deployed at polling stations nationwide. Expect that wabano basa okwenda kubizo munda mnonga. Starting accepts request to block illegal users. If you're not fairway. OPM ordered to re-evaluate office procurement bids. The office of Prime Minister. Barugahara orders Kayunga to publish list of government program beneficiaries. Rahanga wanje byona biryomu yakwasa kuba afundemu programs za government. Babage bagambe bari bamanye tumanye ngwe sente za government zikozire programs za government abantu bas benefitingiremo. How Uganda's AI task force is running into the future. Artificial intelligence nango basekubiza ndamu ibintu bembyongera kwanguha no koroba umuntu uza kushanga n'umuntu nashomera cyanagambaje ayari basakinkora kajantitera CV kajantitera propose kajitera hatiniza kushomese kuba gukora propozo kwaje aninzana. Health and beauty. Achieve your body goals with the simple routines this year. Yeah, it can also be one of your resolutions. Ugarumbe rwawe ubushape. Shanga burukasheshe burumwabazi exercise. Beryaha working out. Yeshonga nkurunga. Kanyuruche. Uganda's economy keeps time. Politics must catch up. If you don't have
kuri ntwenda after isomjenyi witu. Candidates pledge to fight poverty and corruption. Bahabo barimo mugaheru bajangu how Venezuela's Maduro was captured by US forces. Maduro jailed. Trump says US to run Venezuela until they get whom they fear can run in the Africa Cup of Nations. Basa kuri kubyemera yako ntona koma ikindi cyatsi jobs inside some job opportunities esidomu kikwenda ndasozi base okufera. You never know, it might be your time, it might be your luck this time round. Waweza kole sol papuro na shinza mukumi bloki yakadeni rwemo kashanga litali ngalicho washomire deno kashanga washa umurimo wa gutunga 2026 ukakubera umwaka gw'amani abo kutunga umurimo ukadire cyuwayigasara otunje shiringi ekubizo. Okay, kandi saa yetu kubanza dakika 10 nizo ezakaraba saha AM program simuka negera maiso paka isatu zanyeje karekero kinu webale kuboroho no kuba no tororo mukaire kakando kare kapede akandi nayo imazo kandika siringi 10 gonkoro yange Uganda akandi ekwinira makuru nyamwingi. In a headline, Trump engaged nyamwingi. In a headline, Trump engaged mission yakutte musajja wa Putin. Kimanyisa Maduro nkoragana kuli na Russia rundi Moscow kiri so hati kino nikija kuleka nkaha Russia rundi orubugo rukuru Moscow ngunu bamwina mukuletire akuru Moscow ngunu bamwina mukuletire abokedekero abakolere biona biyao bakuletire omubukedde kino gitunge kandi obisome ojetegereze. NRM etongoza okutendeka abagenda okuuma n'okulunda akalulu ka Museveni akabiri 26 soma ojetegereze baha bakande nebindi ebirukira study materials zirumu mubukedde mathematics SST science byona birumu soma ojetegereze. Business 5 ezigenda okuwa sente omwaka 2026 ni nuje kusoma Nigeria ebyafayo bijiwenkiso okwesoga ku tafanya AFCON bakuletire nabyo kwa Nigeria anono mpaka za AFCON ziliyoni zigenda maiso ito Uganda no turaba tuwagiremu pole oma weraba ono akaba oma bakuru abasambiro team yihanga the Cranes kandi ko kwandombo wensi bamukuletire oma kano wabayire nasendekerezebwa Arsenal eyongedde okukalwa kale tujja kuyetegereza mbukiri obedeka kino kwe yabeti tujje twitwale kuri kwe saneti seri bakulizonka gyetungire ndi ntugikozesa hati mbwenu gwaguri nko mwenda for example guriye bendera nyenda nakakohe kanje nyenda kefo for example niba nindeba ngo nkaba nabakorwa bambazo mahanga gaheru rundi mburambuzi wigini abakumwakira bakira kumwakiza bano kuna kwananiza kujakira anti nkashanga najakira kube ecurikiri cost nabaza then ncheza kucuru yaraze nkaba nbwe nagidereza ati nabwe nimba nakora umushango neyita okutahira kaboneka leta kansa kuleka amagaraga obonyine nigazaro utafari bwa kansa all the time konka immunity yitu ne organizing yokotashana nabandi
so tujya twashanga ngo abantu bakabe nakako kasirimu immunity yabe rya hansi ninga etakubasa kora umuntu migushimye kandi ekora then obo butafari nikazamu icyo kareba kijya kita chebura ati kaze gireta kazaho kajajama kanse kura kaza eja ekora so akongo kakwata kariya kwato akako kasirimu na no kuhendera wajirota no wasimantuka no ya revenue iwe no botari mukateze yabo kuko ine immunity rije then kanza ochendeza risk almost ozangachi uzanko umuntu tine ako kasirimu tine kako kasirimu ara visa kisuze kuzirebaho kandi nicyo ngujija please natwakumbazi irwaro taritera bayi batera bayi za kujishanga ine complications because ARVs nazo ni chemicals nemibazi tojeta mwedita kuri TV West nehinda dakika 54 zonka niza karabasa yaitu eyo kubanza ijuko mugaire kanu utkonta umsaye ya kabiri na muno program simuka netuba tuino mugenyi rundi nikaba kaira ko mugenyi uturkuba tukuretire okurora twasobora kuhanura nawe rundi yagire byatusomesa yagera amageza gatuhereza program niyo akaire kango kutuzire tukugambira akanso Eliakim Capson atumanya nuwarukwebembera abana babahereza mu Southern Cone Diocese kandi mseja nyeneka mseja mabuzi na ebenyayo kuko semeri ko nekozesibwa ebyeta semerire ko banekozesibwa nebindi kanso ko kwaraba nabitsoborora nekintu ekikwa identifyinga ihanga kugira ngo ihangeri wakwate bendera umuntu wena namanya ngo ryo ihangeri no rukuga nyowe haro bunzaho mwena nyufuko se bendera nanye ninjukunda munonga hatagaje munangwe nebya politics so kunabiri nizaho Mombasa najwara Kenya ngabandi yombo ntunashomire nakama ibakose t-shirt nganye ne t-shirt za zitire bendera yihanga so mutakata kwetagana kubuza akaje nya Uganda no mnya Uganda oshanga umuti yarebe bendera na kana ko identifying na nihange ryo rukurugamu jo tukazaho nanka mweno ko kuba notaya mahanga gatari gamwe na gamwe tukatugire Dubai tubaka gashomisaga abantu ushanga ititwatu aravunarizwa kushanga ngo abantu bamanya amateka gutwine hati ngaonoza kushanga n'abantu bacha kumanya ngo tutura twinona nitega rukugoverninga shiningashi rukutwara ebendera yitwa misho kandi itekeri rikije rukumurwe nakagane ebiri. That's when that law was enacted, promoting the national flag. Promoting na kwereka ukushimye kuba tujitwaza ebendera yitu yihanga. Now ekiranye ndagambira ko cyo kugira ngo umwe noshanga abantu twabashomesa amateka oshanga abantu bahenda amateka numanya ngo iteka indeed it's true kugira ngo waza kukoresa ebendera oshimye kuba oshabirusa from the minister ebiryo mateka gubahandikire rukumo rwenda kagane ebiri kugira ngo inyona ndinkaroya tinduroya tinyine lo farm. So Eliakim and Edison advocates waza koresa ngito nza kubantu korese bendera nkakamanyiso kitu twine kuba tushabireki or like any profession waza kuba in a business
in a business, any business that you're doing, kugira ngo business yawe waza kuchikosa for commercial purpose ngiyo noza kwa advertising business yawe konka iwe cyo ryo nokoresa munonga cyo rukwebembeza ne bendera. So you need to seek permission oine kushaba orsa kurugo o minister because ororsa kokuza yo apply nga habwachi no yenda okusha no yenda okutunga ki kukorese bendera. Even any calling nanite kandi gamba about any calling kugira ngo calling of course nebasa kuba political calling nebasa kuba toshime kore ko mutaka henda mateka konka kana nabwo waza gukora implementation yaga mateka nabwe no kuba you need to strike a balance kugira ngo umuntu atakareba because different party is using a bendera kaka mweni yajikoresa munonga kandi atokora bakwatisa umukono gw'amani. People may not interpret it because of the environment we are in. Obwire buturumu obwire bw'akaruru hato so ondijo muntu nabaso obutaraka kukwetegereza naza kureba ngo iwe wija kumukwatisa amateka and kushanga ngo because is on the other on no opposition hata movement entities nyingi abarukwata byamateka abarukwata byobomezi abarukwata ku somesi hanga abarukwata byakaruru sectors za zimna zim. Where have they been? Itonya Uganda buryo nico turkwega guze babayirenka korora ne batusomesa kike tusomere kwantukora na muno nka national flag ati noreba mandi nico kinyi cyatugambaho kugira ngo twatine civic education erukumara umubantu hazoshanga abantu ebitonga byashimye kubana bikora umurimo gwabyo gutabikora kandi oshange kijana kikora ki nico buza ahabwaci mutijo mbwire ahabwaci mwija hati kukuja hato shango umuntu rino ukora ki uriyo no mugero nyenye nakora posters ashangatire hebendera ahabo kubana inde kwa identifying aba mukaso bazitera na mazuga aho shanga konkati noreba washanga ngo kiziro mu bwirobu wacha associating nkakuna nakugambira ukacha associating na a trade, a business, a profession kugira ngo iwe tuwachikora nkomuntu kugira ngo nyine motoka yanje nyine hakabendera kanje ndiyo office ebendera konka hata kokuza section ya kashatu a national flag and a Memorial and Signs Act chapter 254 which was enacted on 9th October 1962 ubuno butunga independence so negama ngutino muntu wena oshemeye kuba nakora ki no handike kintu cyubi no gambe kintu cyubi aha bendera muri kikumara mu ebendera HTNSA tino muntu ashemeye kuba nakikora ko kuchikora no bano leta ki no wakora umushango aha koko za section ya kana egamba unauthorized use of the national flag hati ojara no person shall without authority of the minister use or permit to be used in connection with any business, trade, calling or profession the national flag device resembling the national flag kugira ngo tino muntu wena shemeye kubana trade, calling or profession hato reba ngo iteka ruho erukora kikandi tekandi n'yo rukumu rwenda nkaganebe so atereba nko kubanoza kugikoresa umuline ejo itekandi bando kukwata kongo kuto twagambere hatwo kurugaye waza kukitera hamutuka je uti no mwakoresha maza ku hato muzaza kujya why now aho bacama tutakuja ntubashimisa kare I think ohabwanje government should strike a balance when yani jeza okureba ngo iteka yariteko mu nkora kugira ngo abantu batakareba bias abantu batakabara kucyetegereza kugira ngo achiwa leta hatu wari hawe kineki haro nerindi take ero kugamba kugira ngo waba ryo politician cyo kubana ukorese tuzirora mutoka shagaza ya government neri munero ndakaruru basi cyana cyo ni cyenda amateka koko iteka wari hayo umuntu none umwereka ngo ndumukwata ahabo kuba uryo no ukoresa government resources ukora emirimo yawe nko muntu iteka ruho kuko shanga umuntu tiyarumanya ushanga we modoka ya government ari nagikorese ibi to make it worse ari nagironde sakaru hato reba ngo iteka ndubandi ukora so agamateka government yitu ya Uganda
nkihanga twina amateka mingi munonga kandi marungi konko shanga abantu tubarigamanya na implementation yago gateko mu nkora nicyo kikozire ki tanto bayitegereza agamateka agutura kugambo kandi abona na government kugira ngo wanoza gukora implementation ukureba ngo umuntu tiyakureba kandi nkariyo nagwera side kandi nkariyo nageza gukora ki kushanga ngo undijo muntu wamunyigisiriza Kaswele ya Kim Kapson wetwine sayeti ya kabiri program sisimo kwa dakika zili 16 batu mbugambo byo byabaliyo nabaza nyona itegereza ubuzimu mbere buri habo kuba uturaba twina amateka hakuba nkabanya Uganda itekereri ya national flag eri tuahurito abakiro bwingi twahurira guno mwaka rundi yo guhoyira aho gobayira guriyo ngujya kuhwa kandi kanso natoleka ngwiteka likateke bwa rugumi rwende kaganiri so wambe kama bya kanso nyoni nyahamu mpora hati nyetegereza manya obuzibu wenyine na mbere buri kike ketusemeriye ku bantu kora habo kuba kanso kene kituliyo ntubaza tikiri nsongeze kwatagana na national flag yonka na hano tukora discussions obundi zebyo bomezi obundi zebyo bururu ne projects zindi ezikwazigana maiso mwihanga abamwe abatezi bamasimu rundi abasindiki ba messages no hura nabagamba ntusaba government yongere mu amani Government ito tetusomeseze ekirukumara hansongenu nenu nikiba nikimanyisa mu bigambe by'abanyayuganda na statements z'abakwandi bakora nizitugarayo zitugoleka obuzibu na mbere burukuruga kurora ngo ubundi tebasomesibwe ekirukumara teba hayirwe kayira karukumara kurora ngo projects za government za basomesibwa twizire ntorana eno yebaire negena maiso ya PDM yonka abamuhabe bembezwe imbagamba abantu bayitu tebasomesibwe ekirukumara abantu bano nicyo bakoririye nsobe sente zino baziriya tebaziteka mu businesses bali basemeye ko bakora abantu sente nicyo bazigurire nyama so twizire tulize statement ikezo kandi amazima kitugarayo kutugole kangu amazima antum nkitwereze kisani obuzibu na mbere burukwane buruga na muno mukutasomesa abanyayuganda ekirukumara hansonga ezo nzuzimu ntugenda maiso nensonga kwatagana na bendere ihanga turukubaza hali yeyi turyonga habo kuba buri hanga lineki ebendera so ntukireflectinga na mahanga gana gatwerire hakuwa nago gaine bendera nko kutsemere kwa tutwaza tuta tugi hekitinse kerukunga naki misanguki yesobora kugeramu uburukubo gikoseze kubi kandi nikituwaraki nyobu nkubangino muka munji yange nimba nyino musango gunkozere ngitera runde hakaduka kange mbere nyikahire bedere yange ya nimba nyino musango gunkozere runde nanye rwina akaduka hansi mu kyaro kyenjo joku kiegegwa sedi za kyaro sozi yo nyine kubanza nkasero rusa orukunyikiriza kuba nyine bendera mu business yange ati niriyiteka rutwashoma erujya ngo wanoza kugikoresa trade nibyo bushubuzi uruza gukoresa in any profession nko kugira ngo nyone doctor lawyer ndi engineer all those professions zizo kubanda ukora wabanoza kugikoresa in any coding yicho wise ngo kitwagamba religious coding political coding nebyo na muri kugikoresa oine kubano shaboresa iriteka ndiyo nashoma kandi nza kuhiga abantu ekirunje mukutiyona hateruho kuwatekamu ugatekamo national flag act to cap 254 neija na jenaka act neija it's national flag and memorial in science act neija ujireba hati koguza ha section ya kasha tu section ya kana ne kwereka iteka iryo kuba wahenda kugira ngo iyo kora bene uza kugikoresa mu business kora bene uza kugikoresa mu trade kora bene uza kugikoresa umuriyo yone bitwagambaho uyine kuba no rondorsa kandi go kuba utaruze no wahenda ki no wahenda amateka kandi uko sine kibonereze cyubana cija na nerite mbwene ko yuko muntu umutansa kugira ati mbishati nge cywana ugamba nyokanje no muji yanje nyokanye ni t-shirt yanje kerehe bendera wabano gikoresa orumaze muri kugihereza ekitini sanko muntu utari kugira ngo nugikoresa iwe habwawe ebyawe byo gukora kugira ngo iwe oyine nk'ikitwagamba t-shirt yawe erebendera wajishwara ikigenderwa cyawe
nicyo kugihe kitinisa kandi ukahurira no yesimo mu ihanga ryawe aho nta bataroki mazuma ntatarusho umutekateka yanjye tino mushango gwo kuba wakora abo kwa tugira ngo ibendera wajimara mu kitinzi konga bashanga kice nagambo uriyo no gisimuza muriyo no mugitanyaguza manyangi wajikora mukaki hate osha ebe byombi jumara mu ekitinisa ebe biriyo no bijigara hansi ibendera yihanga hati njiki masango uriyo no ukora umushango nuba wakora umushango yumya Uganda ryakwe ukwate bendera kandi ushanga uriyo nujumara mu kisinza kwereka ngo nkihanga ryawe mbene bendera yawe teyine mu gasho mbene ryaho umuntu mwe abenangambira aho story emwe ya yebe amange bendere yine kugira ngo we kwiyabire n'abantu abe bari mu bwebembezi tikuza gama amazina so inihanga ryabiragiremo kwiyabagire mu ihangeri akanajweke akajwekiri president kwa kwiyabira ryokwe ngo president bamuhamba ubwiro president ko bamuhambire hati of course yabatakira mu bwebembezi hati nabari abacuma byo president wo wahambe kwe takira mu ntebe so ibendera bakora ki bagiye because tachi tuchine mana agagoyemerireho hati waza kuje washange bendera takiro so kugira ngo uri mu ihanga imotoka yawe ire bendera iriwe na Yehuba negereti cyuma sabantu mbamba kwereza kitini sabamba hereze mbamba ngukina umuntu mukuru watahamu aruko mu ihangeri so hate bendera no bamba gereze kitini sa n'imotoka no bamba gereze kitini konka wala abagiyaho anyuma sangu wagaraka wa muntu wabutosha wabanka abandi bantu iki kitini se kibamba kwereza ngamukuru wihanga imotoka yawe ire bendera hatoshanga cyakora ki so amanige bendera ngo ndiyo ninkumanyisa now nyowe ni nyangana nicyo kushanga ngo wakorese bendera. I think the challenge I can have with the political parties ukorese bendera ni wagikoresa okuinciting violence wagikoresa okuma abantu kubateka mu mururo mwino kabateka mu mutuma gokwenda kugira ngo barwane rihanga ina way yo kushanga ngo no ndakutegana sabantu ndaku aho buzu no kuba buri konka wano gikoresa genuinely urukundi hanga ryawe urukwereka how proud you are of your country na batarochi na bataroho inshonga yo korese bendera o inshonga neija washanga ngo uriyo no gikoresa umuringo go kureta mu kandi go kureta mu akabi now the challenge is enazaga mu kugira ngo atunaza kushanga ngo nkabantu bari no bakorese bendera like a political party azosanga hina abantu umburu bamba koresa mu bendera ubwo so kuba controlling kiguma oshango ndijo yakikosa ngo kuyayenda oshanga mwe bahendera bagitagwire yo bururu bari mu campaign bazokunangahi oshanga mbeno niwe bendera umweke ngeragarere kurugaho egonka kuriya ushanga tu afite kuratira kugeza kitinisa cyayi hata ngo ushanga by'umishango cyo kubanza turashabeza ko gikoresha icyakabi ni wayongera kora ki okujimaramo ikitinisa challenge ntere kubere kugira ngo iwe uri no korese benda ko uri no gikoresa situation no gikoramo nanda embere yo no tamburira mu korese bendera hatu washanga ebendera ejo ninga flag yihanga ushanga abantu bazubugana ko bendera aho jangu there are different political party ne opposition of course ndumanyangu ruling party eruko imuga mpiti nari so cyangwa abana kwanga bakorese bendera muri gutarwa n'icyo kigo kuko terero abantu bakorese bendera nyonde nkareba aho naka aine umutaka gwe bendera yihanga and that was okay kugira ngo ariyo nagikoresa umuntu wano gikoresa umburyo obwishire ori kugihise kitinisa nahaba hataruho inshonga yona konka washanga ngo ori no gikoresa umuringo mubi go kuteka mituma mu bantu kugira ngo ari hanga ko suna tukundi hanga tino mutoro kubasa kujya tatiha ati nyoni nkundi hanga singo ndiro bro mutuna hari nakundi hanga ye kandi tuna tuhereze kitinisa kandi neza institutions like institutions like police because police yoni yeri kubereho kurangu amateka gati bo munkora naba tutimwe umbwire bakaruru like electoral commission can come out and explain umuringo murungi abantu nako umuntu akwetegereze noreba communication ikintu cy'ukuri communication skills umuntu ko wamushoborere kintu kwari ko batacyetegerize je naza twari kintu kandi nageze kushobora kubera kucyetegereze hakimasa muyobora ze kushobora kongera kubaha so ningira ngo
nka government ene kurugayo ikongera kushobora je ari iteka ya national flag kandi ikongera kwereka ahabwaci negera ngo bareke gukoresha national flag kwena ngo umuntu uri mushobora acyegeze kutagamba na political season tunobwire buce mununga kutera karuru so kuba umunyadini yuine nugunza muni hanga ryawo kanu itaga abantu babo bakoze akabonera ko nukukamu saba ukirizibwe okuba no kwesebendera niyo yagamba za political callings nebindi saba bursa usobole kunokirizibwa akandi kurano kwesebendera omu kigendererwa kyawe kandi akaire nukukamu ogume no mateka kanso Eli Akimu nuko yatugambira kandi tsomera iteka ngo kuri yo nibegamba nsombe kwatagana nebendera ubwire rutambara para paraze makumyabiri na mwenda eza karusa yita kabiri program simuka ati West nehinda kanso ebyona twabahura kandi twarora ngo ubundi enkozese yebendera n'ikikaguzo kinumbere kirugire mu public na handi kirugire na mbere bundi abanyayuganda bagiyemburensingire muno kukere myaka yoni ito itubayiro hakube bendera ito myaka ito akurire mtu agerora hisomero turi bendera takagire mu karuru so atoreba ngo we strategy ya mukora kugira ngo buri muntu wena yakwatwa kugira ngo yare bendera anyone can associate ene Uganda can associate with a national flag ubona kunda politics obato kuzukunda because you are citizen you of this country y'umunya Uganda ebendera buri muntu wena is entitled kushanga ngo naji respecting na jikunda kana najikwata rukorera ajesimisa no mamuka hati wabo ine bendera people can associate you na kugira ngo you are in some political party and that's what the law kugeza gukora ki kwihaho kugira ngo iwashanga ngo iwajihayo washanga buri muntu wena kuyakwata bendera bateka ngo kuno wananga ati na hati you I don't know what comes into your mind kunija kwa serenke bendera ninga Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona ecyo murebe witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nechikusyaho TV West nehinda Nebimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa
okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kuvuga no mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwa iki kitetane kikaze ninga n'ekishisha uno mukazi bambi ariho mukazi ari kunuka icyayi barakuriya takuzagaraka ngoma wimbase kwata ukora ki kasho mukeka gw'abagenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani iki iwe entebe nashitama ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stame na ntebe ibe ne box kireka nonda gufata rwiriwe omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga nangwe Nehinda no tuliye dakika zima 36 kandi tuliyo tolekerizwa kwa tumalira program yetu yenu umurike yake rwa Kerokin mu studio nchaina kanso Eli Akim Capson kandi nyenja kale Kerokin aizere na turaveram na tusomesa ensongezo kwatagana n'ibendera handi ni ngumi yanti amateka nugogam kanso mudakiko uko tusigaize utamanya musango utamanya teburukwiha musango ntutaka tu insisting ha point yeri eyogama ngo umuntu habulo munya Uganda umsango ngo mukwata wenko umuntu aha so hati ogwo umugama ngo bundi gwa mukwata manyire nyoro rutoro tuino rufumo ngwe nkoko bagitanga niki ababuka iyo bwaraje kurinda ngwe nkoko kandi inde une kusiga uwari hababuka nayo gitanga bwangu bangu rogikwata so hati ngo twayitegereza mu itekerero roho kandi twetaga kuba nitorabera mbule munya Uganda atakora nsobi kandi itekereka mukwata ntwetaga otoraberemu ombegambo byayo byokumaliro turiyo tolekereza kumaliro mbonu twendera program nyowe ningera tutakare jangu iwe chikuyambe kurangu tuwatemera mishango tuwabandagira ukashanga ibintu rino bikora umpenda birajo then icyicumwe ninyongera ngamba nanaha habebembezi umwebembezi we nahaye ashemeye kukwatwaho kugira abantu bitu abanya Uganda abantu abuturu kwebembera twabashomesa amateka agabakwasireho abantu babasa kushoborekerwa ibintu bitari bimwe namwe babasa kurugomba butamanya ecurunje hatakija social media twine TV nkezu nungi na za radio West zitu abantu mutunge chance yo kushomesa abantu kubagambira bigambo bakabihura numba mu ne platforms nyingi tuzikorese kugira ngo abantu twagire cyo twabagambira mu maramizo ngo hakuretere entunguko mu cyanga cyawe akuretere ubuteko businjo umuyihanga ningashi community yo rukuba no tura nyo ninjanti niyeshonga kuri munonga kugira ngo abantu bayongera kumanyebe bindi icebendera twaruhurite karuho iyo kugira ngo waza gukora bendera yihanga tutakajimara mu kitinisa ukashanga ngo iyo ntuwagera ngo iki ukashanga bendera uri no gitwaro cyo gihereze kitinisa cyayo hereza ekitinisa ebendera kandi ejo no constitutional responsibility yawe kiri omungenderwo yihanga ngo umunya Uganda wena ashemeye ku respecting a national flag ashemerire okugihereza ekitinisa jukwata juru kugihereza ekitinisa iwabo ryaho oine emotion zone zitahamu ushanga abantu ba leta nawe ngo mwebemeze no kushanga ngo you controlling emotions zawe your supporters may not abantu abaru kuhagira mbabase kushanga bari mu controlling emotions zabo so ababyo kwerinda nimbashaba ngo umumbwire bw'akaruru no koresa obwenje bwinjo ranga kabaho bwenje kureba ko mwafasa kutebekanisi yanga yitu ebigambe bituru kugamba bitaka ebigambe byo kuza kukoze imitima y'abantu kana nababebembeze kugira ngo otakashoze ebigambe byo kuza kwincitinga violence otakashoza ebigambe byo kuza kuretera nk'ikina nagambe anything can happen ibyo kuza kuteganisa imitima y'abantu kandi ukashanga twagaruko mbwitane twagaruko mukushishishagama icyo turi kwenda mu ihanga ryitu